Atrishi Alhou shikimtani and ampiu Muzusukutsu punsala lokvipe tapes Alhou sahibo shilu akimi kumtsu kshajalane ina Alhou salaki pes ninkumtsu shigumdoklena Christmas 2023 bo Paul penshane atsanyeti ye hipoke the greatest gift of Christmas alono kumsa o tsigolo akikhu alono tsigyu kumsa o akikhu tipo jubgubze ene tipo mijibze Alhou sahibo pes non kovile pinshale ningno galatian agedo bidi agro bidilo ishi itulane ekemu go ado kupuklai irivekena Alhou no panu poe totim pela punupe en judami yaza kolono khipe akodoshi kono kupuklaikyu sala en adotovekena ampiu Jesu Kristo ayegi polo timishibzu angakunu shibzu puke en tie totim vechono ege en paye judami yaza kolono khike ike kupuklaikyu ado hipo ye kyukena nin kono tipo itinshani nin no khile de wajelo bible khile de wajelo babylon gaku egono Akuxuputsa gutlaki Nebuchadnezzar vechono ayepekyu chulchene Daniel gagu vechono itani ikemu Babylon gaku tipo ikikwe tibot ko agaku laki iguye Persia gaku iguye ike Persia gaku ki Babylon gaku te adolaki Akuxuputsa yebebu agaku tipari ikikweke titu Grecian kingdom Greek gaku ikwe en Akuxuputsa ayakatropula ayepe akotoshi Alexander the Great pana ayakatropulelve en panu kumtsu alagesi en Greek sahibo language kapes universal language bo adolaki agaku en ayakatropushu ampiushike ike Greek gaku hibo ge ashekashibebu ikikebebu titu Roman gaku ikwe en Roman gaku ikwe ulakila akotoshi Rome yekpe en Rome gaku ulakila adolaki ikigaiku egono ayakala kilemshim bigyu ikigaiku yekbe do shiloe ipe ike Alhou no Greek gakulo Alexander petapu alagase Alexander petapu Greek language kabasa ayakapjob veklai en ampiu justigila Greek sauno New Testament yebepani ibu diboshila Rome ikugila Rome yekibet bavechono ikigaki vechono ampiu Jesu Kristo ayegi polo irikyu ningno tipo chilchene ke dono hili ala gesikyu en atsahibo kapes piklakyu en etaki klakishi kagakyu hibonak ko akotoshi hibonak vechono abo kashibzu hibo vechono akikitishibzu
hipo về cho nó kupu klai kêu đỏ tôi kêu ship dư ai đi bỏ lo anh biểu Jesus Christo ý cái bài nhỉ ý cái con nó kupu klai kêu ý cái này kêu ye alhou na ai đi bỏ lo aga khu hipo có biết tập dư abo khap dư ala cái sơn na asavek la na klai cái ship group dư anh biểu Jesus kêu bes Galatia aja de biti di bawah pengke. Ika những tadi biasa ke do cerita arota cela isi tulanya. Ayah ka boka hopen pirzuno. Rikevekyu beri tu akpu kakulo aja yesbe pagi mo kemi nguno alauye. Kumtsu Trashi Antichrist Ebengeti Akatson or Hot Salt or Igni by you Tibom Lau Cave. At Sanitilla Kotoshi it was a few year and Pujusi a Zeleni Yukmuge. Bethlehem lo Punupsu Pajakukit Kauna Jesu to Yukmuge. Ikimu Atsu Airi Boka Hutum Pizuno. Ano hopen pirzuno, kumugha pirzuno, and Muzusukutsu Alhou nu beriti. The Lamb of God was slain. Paye ayagi kumu abaka kaplano mulolono paye Alhou nu beriti shibzu paye kebem lave ku tiboye Alhou to coke bugla tiba kebe paike. Nino leshe akanol hobditsini arjo pungolojikela ampiuye kije enagushu palo kutsie migi o tomlai hele theology la infinite benge infinite guye migi ashakashim la Kiheo ashakashim la limitless, boundless. Ikihu leshadono akanal hobditsin punglep kuye. Alhou kiriti, alhou lokutsu. Tipo ye miga anama shakarleka. Kihanam kikakamla. Azigla asaye kikakamla uno alhou kiriti lokutsi. Keka kemlagi tihutai polhoksu mulhalo alhou kutoksu loksu kiritilana ampiu jisiye alhou nu beriti ipipaye rikbem live kyu tipo kagina alhou toko tipo aje yuhu nyungna tipo itulanya Isaiah lobdi arom kutokulo hileshi tulanya konomu Alhou kumtsu vetakal jemwe. His understanding is unsearchable. Technology ene kyu babu invention pupelnamu alhou kiriti alhou loksu alhou kumtsu vetakal jemwe ipi Isaiah lobdi aram gutokul ne piketui. Muzusukutsu ayagi bolo ayagi uno ayakagi uno awo hagulu hokta zinge uno awo like ko alhou kubu blossom bizuno mulholono pagkum sikyu numbe takum la wolana alhou na dishi khpa kyu nyingone tulai Kutayasla Muzusukutsu Christo irinju atru pikuye Genesis kutu archripunlo alhou no Adam mo ivkmana vekvekela prophecy alhou tsa khalunju tsa atru ye Genesis kutu archripunlo pitse Ike ishipke atodungo Okujo dolo ina kimti kile kyususne oti ngo liti dolo ina kimti kile kyususni pana oboret shidat peni
ana no pa pitsu migitsu penie. Here Calvary cross la Satan na ana alho hekib dem kono jisu kapes cross la ye danju kapes Satan mizigi oti bagye Satan vile penke. Ipo li te bagye ampiu jisi totim vechon irning ki hu li te bagye Messiah airi pole rinku li titapen. Ike pana obagech das peni e bagye ampiu jisi na Calvary cross la tivepu akiti Ambizu Akuxuputsa Alhou tokaji likum show Akuxuputsa tolvengu tramina kasibajiju tolvengu zapeng. Ena nonopa pitsu miritsna yebaguye Satan villa nonopa ptivenengimu paya akinu khutvenengi ebguye Genesis kutu tripunglono kagino mulholono botulono Alhou sahiba pepai. Ningno Isaiah tungkupu na pikyo tsini chibdilo itulnane. Igetli teranguno ampina amchip laki otsnani. Ilimi lote mishipu akyuno anu laki punan ana paje Emmanuel ibigutsnane. Prophecy boye Genesis tkau Isaiah tungupno jisi ringu ampe akatsin jeke zuno totimi akim te vejono hotemi akim te virgin am kucha akim te vejono jisi iri bale ringu ye ampe akatsin zuno Isaiah vejono pepai. Pa bunkela paje kapas Emmanuel kutslab kuye Emmanuel keke Alhou no nigolo enensas anye ibku akikit boagi Alhou salana Asia ulagilana hipo azu une pepan akinu no Asia toku arosolo kungo niulau angalaki punutsnane Unlucky Ningu Tsupuan Pana Ningu show Ayakipusnan Babas Akichikibuloksu Akuxuputsa Shekapu Apu Alakishigo Ipi Togu Son Papakuye Togu Soibaye Jisaki New Iringu Atwe ringu ajolakilana kinigura une pepasanya. Te jisatwe rigela Bethlehem la puninguri togut sone pepan. Jisakinu ringuri helene pepan. Como jisirgela gila paye Akuxuputsa. Papas akichikebulokse bakuye here millennial kingdom ambekatonya la kiye pela. Jisuna akakaush kakamisho akau ampemisho beushibu Jerusalem na pakala kamo butlena panaya kapenja gulo alo kchikyu nomu jisutoi amkucholo no shimlankyu he toku tsone pagi poye news la shipunya shakyu kyan epo ala kishiki go pagye Prince of Peace aya kaibolo Timi kyu nomu kelaki shifsula moe. United Nations no peacekeeping force kakabu. Huyali kelashangimu ampiu jisu kyu kelaki shigau kena pa irimu ke kutolo aya kaibala klem kelaki shifsagam lai. Idenyu no Middle East like you Israel and Hamas kyu shalangin bako kumtsu vechone tulai. Timi kyu nomu shilun jamoe. Ikemu ampiu jisu irigela. Pana kakamisho akako ampemisho ampiu ana pana kalakishiki kaushipsu ayepenenke. Ikyo idea togu soye
nhưng cái là cũng nước khói anh ấy cái Old Testament là Micah pungu ở kia là O Bethlehem Ephrata nói Judah town lo aulo là cái cái mu o cái đâu nó Israel cái ngu nó ai cái bé là cái sáng nay ba cái bolon ý quay cái kiểu gì Mulato là kia là ideo này ai riêng ngọ mai cái mai à contemporary panang aulaki adolaki panana kha kiểu là cái kumtsu kha kiểu là cái là na ai riêng ngọ mai cái mà na prophecy bas kiểu gì atugu mutmishi a kilena punnan kena bis kiểu gì mai cái punno na bise Ike Bethlehem ye Judah la town aulo la ke ikemu delay hina khakulu yagi bolo irinkyu puninkyu ye maika pungukin lana ampe akasin zuno prophecy po pepa kyu ye shit puwai nemono New Testament la ampe jisna ishipke John tache aljo lopung tache la pana Israel kolebe nye Abraham zuno igwai nye Abraham zuno igwai tim kono kum sikye ampe jisiye Bethlehem lanu takashi ena paye ashibege diboye meri mo Joseph kuma be jona chine gagashi Kamsikiano and British Neptune near Abraham Zuno I Rivake. Nino Paul na Colossian Milau Yeku, I get the lucky or Chris or Tristan la Paul na Colossian la Akapulin Kovlishipke. Kungo Pasibz Kumala Itukulu Itukum la Agaka Akalak ayekipeka ayekipemi ena ayekipenamu kumtsu alhou nolho peke toka kumtsu panolho ena bavi hupu kengu no lo peke jiga chinle shipe paye kumtsu zuno achigi ena bagolo akiulo no toka tsukum kope anye Colossian laki chigzle hile tu laki ye ampiu jisiye paye Bethlehem no utkekmwe ikimu paye atsı ayegi blocks kumun bilhosikyu itukulu ebegyudi nyuno ayepu ayesitla gyuye de itulakyu ikimi tumlakyu ye kunga kaka ena kungumi alhou no kunga la kakyu itukulu itukum la ka si ampiu jisi ampiu no loke chaye kyuga la na ampiu jisi ye Old Testament la iperi cheka nyingno angel of the Lord ampiu kumi Abraham's la kumi peke Tiba Christ in the form of man. Christophany. Christo no Old Testament la ambigum shibzu pana timtoi shibzi pergibas Christ in the form of man. The ono Johanna Sakivyu are lucky lana kutukdole to like you ye. Ambigisi atsa ibibu Atashibu mulholono apolo aiche. Apolo ai. Atahuye alhoe. Ikihu atahibu. John laki ar triblim kuno atahuna ashive. Ena nyingola khe. Ena nyingna pajkvitule. Ike Old Testament laye. Ambujisi. Ena alhogum shibzi adadogam sulai perijekyu. Nyingoni tulen. You know, Johanna Sakivulaki are Mgutogulab Kuno
here Johannepie, and Jesus Christ the behold the Lamb of God that takes away the sins of the whole world. By and Jesus Julo, Alhou nu verity huchene. Jesus Cabes very good spur. Tim Hibona, I cacum, Zhine, Persuventu yet Tim Hibo Gene, Epi, Johanna, and Jesus Villa Piquet. Eke, Old Testament Higmai, Eke New Testament Legi, Paye Alhou nu verity. I caprosim Pizuno, Arashiveku, Tipo who Bethlehem Lana Pepe Bz, Tibat Kauye. And beauty akala ake timi akala ake alhou ishibzu timi olakana timna paj gvitule nilno peksa ke do chirtoku mkulaki lana chirpunana mkulaki chirtoku chirpunana mkulaki la jikela and beauty akinu ignesha kuye by anagunu shipignesam by Bethlehem la I'm skulopun siku itim shibanga kunishibze punsne shamoy igim paye kami show agakau I'm bemiko show I'm bewshibze ayi pollination pane hikela pa kichilana azdaki ki pernane pane tlana amiki ki toyi pernane ana Pane hikela Israel mi u agmi Israel pa vinkel hono ay kapçubu hekçpe wa ki kokçubu pa kichilana aztay perikyu azdaki ki perikyu pa netlana amki ki perikyu no kokçubu pa venani here alhotsake egono kupnu khoi niungis like you alhotsahipo ane here Armageddon war. And Bible gdo hipopes Armageddon war pen. And I can't gagna third world war bagulo. And Pugisi Alhou nu berit shibu. Pana to rigute, Agunu shibu ringyuk my kemo. Kamisho agago. And Pemisho and Pew. Arjukwik jelana. Pos pahemi gungumi. And that what it key and a pagolo rapture loss a suveku akukuho kiblim posas arjkuwiki jalanai pollination. And timkup signit lana by tulani be px like carrots lana pve. And a zakare trip lana juno by olive tolony punane and olive toye outside tag Akila Hovenane, Anna Pana, Ajgulano, Ajakibilano, and Pekatan Laki, Airi Polo, Jerusalem law, Mono Ayapenguchene. Teono Akabulim go, Alota Chilakim go, and Pugis Punuza Lakilanipi, Timtomono, Carnival Shani, Momu Kerol Shani, Ike Hukemu, Ampu Christmas ampu itibu shagai dialo kilaki ikemo pajalana kerol shagna carnival shagna mu ene kyu babu bechu ho shagna mu Christmas ampu mtaye noye kyu jeli wala Christmas pagna mu te ogabuna adu kenye alho tsanne shipe Atu John Kini, Ajom Gubunake, Alhou ni Mutsikyu, Ashaki, Pikabaiku Huye Hike, Pau Lokata Hike Pepen, Ashaki, promise of God is eternal life. Ike Loktak Hetibo New Silverai, De Christmas, Akiki, Ameka, Itiri. Christmas silver, Alhou shikimte. Ikemu, Alhou no siku vesvegi. Akichi ampuji subkangimu amloye ampuji susmaye. Christmas sa kudiboye, akike kahawai.
니노 이다기 아트구 자한 붕우 아저 치리긴라 이십게 코나롤로 안누 아인게나 아카네 이게무 코나롤로 안누 가하이게나 아크가하이 He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Kono anu Jesu Christo palolo ainkena paye akpane. Ikemu kono ampiu Jesu Christo anu alolo kahakena paye li akpu kahai eno lokta kahai. Aşakaşı Rom agedotso adok muktanebe ahne cümleye akite ikemu alhouno çıkıyor kım savoye hoktak Jesu Kristolono anye kım savo Efesyonage do kinyaro taçla alhousanebe timlake khalaküye akpul veçonu ene diye alhou kubukin veçonu bke timkono akpul veçonu khalapküye egonomlelene Kemnyungno chilvegete mulhalono palok sukutolono paki tikutolono pan pers berid shibzu aga shikti tivekuhu tibono Genesis lana Isaiah lana Micah lana pisisuhukuhu ashe kala Bethlehem lana ampejusupne ayepu akichikigebu kona bunana begichamuju ayepu pege alo kitsumi Timtivakono akupunyemra peribu pamle. Berikem kono akichikyebulono iribu pamle. Herodno asta dibochulgela. Khabrusta ayakala gausta chulgela gila musave. En Herod mkaktashive. Pahavengi bitivengi ushe ekemo. Alhono privekyu kumsa. Awotibaya kagono tsikyuye. Şeytan ye Calvary cross kutoleykue. Tiktolom lahuke, ikemu alhouno, panu jisika basu, Calvary cross lana, şeytan şikura rebzu akmolona hıptuyeke, eneningum bir Jesu Kristoye, adokşok mola, yeri bola ajguleri deşene. The greatest gift of Christmas ebeküye alhousa diboke, alhousa hiboçul vekemi, gımtıkla, gımgatsı beni, apalhou ki kimye, ena anu Jesu Kristo kubukini ena ungkimte kuboshigulno itehi ena lokubu julo alho chachil vekimi kamtsulo kamatsupeni amen